Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Udruženje Zlatni Ljiljan iz Geelonga i Asocijacije Bošnjaka Australije iz Melbourna organizovali su ovu zajedničku zabavu u Geelongu. Sada će sekretar Australske unije bosansko-hercegovačkih zajednica Australije, gospođa Aida Haberić, reći par riječi. Poštovani prijatelji, I would like to begin by acknowledging the traditional owners of the country on which we meet and pay my respect to their elders both past and present. A sada bih vas zamolila da odamo počast australskoj i bosanskoj himni. A sad ćemo čuti bosansku himnu. Dragi prijatelji, uvaženi gosti, koordinator Australske unije, bosansko-hercegovačkih organizacija, Safet Ali Spahić i glasnogovornik Fahir Zečević. Dobrodošli da večeras obilježimo praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. I nije li ovo lijepa prilika da su se udružile dvije organizacije, Udruženje Bošnjaka Australije i Bosanski Ljiljan Geelong, da obilježimo ovaj dan?
Nadamo se da ćemo se sljedeće godine udružiti sa više organizacija i da svi jedinstveni i ozarenih lica obilježavamo Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine Bosna i Hercegovina je na zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine Zanobik u Mrkonjić gradu obnovila svoju državnost koju je izgubila 1463. godine kada je Bosna potpala pod upravu Osmanske imperije. Ono što je najvažnija činjenica i zaključak zasjedanja Zanobika je upravo činjenica da je Bosna i Hercegovina na ovom zasjedanju odlukom koju je izglasalo 247 vijećnika Zanobika definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj svi narodi imaju ista prava. Postoji bosanska država, pa prema tome i bosanski jezik nastao je u vrijeme srednjovjekovne bosanske države, kada je Bosna bila vojna, politička i kulturna sila na prostorima Balkana, rekao je Muhamed Filipović. On ističe da je bitan taj historijski i kulturni kontinuitet. Zajedno sa Dževadom Jahićem se poziva na vijekove od povelje Kulina Bana. Znači, povelja Kulina Bana nastala 1189. godine, a koju možemo nazvati rodnim listom i državnosti države Bosne i Hercegovine, kao i rodnim listom bosanskog jezika, gdje, kako kaže akademik Filipović, i nakon toliko vijekova današnji čitatelj može uglavnom razumjeti povelju. To znači da u Bosni i Hercegovini još od srednjeg vijeka imamo najveću bliskost govora i pisanja. Najljepši jezik, bosanski jezik. Mi u Australiji imamo mogućnost da nastavimo ovu svijetlu tradiciju. Ova divna država nam je omogućila to naše iskonsko pravo, te stoga pozivam sve roditelje koji imaju djecu školskog uzrasta da se uozbilje i upišu svoju djecu u bosansku školu koja se odvija subotom ujutro. Roditelji, bit će na vašoj savjesti ako nam se to pravo oduzme zbog nedovoljnog broja studenata. I završavam svim državljanima Bosne i Hercegovine u državi i dijaspori sretan 25. novembar, Dan državnosti naše lijepe domovine Bosne i Hercegovine.